ke Valentine tam no hun. Hamdongman cha. Zotono no phung kaham haino hailam sukpiro nong nani blog go ge tabong norong no khunanga jaga watermelon chanan ni watermelon rawi kha ge tabo kisa chawi tongo ge tini hingai to norok tamo ungnai blog thumbnail tai title no no saiman thangana ga blog no pasak jora nainyan tapong di blog no skip takhadi nai tongdi ge tabo ang watermelon chawi tongo watermelon gani sobse favorite fruit ge norok tamo sai no mana ang joto blog no mane sauta ani je favorite rock gang mane fruit ni bisingo watermelon ga markhan thongjango ge abo chawi tongmani ang ge norok nai tongdi ge chabai nai o jago amsik bang mo blanga chabai liya je chabai bara no iko freeze o dai risine hinne freeze o dai mani ge tini tam special ngai ko norok to no gunya thangkana o jago bo anbai kaisa surprise plan khaimani but a surprise gone wrong ngai thangka gen wrong nai tuni blong no pasuk jar so tini hingai to 14 February tini to tam ga bui to celebrate khabe kina but jenghe kunu khaya ko mane tam sanai tabuk ngagai sengki sa nok ni nokhona nai tongo tau ponya to tam to ha tini pura current butang jeni sapung mane tak sari go disturb khainai nokhona ni reading na hantomani english mai angai tongma bagai time ni thanga tabo pona to tam tongo hangkai tabo kisa haino bairo nokhona nai tongo hangkai astu bolo bo tam mela tam tongmon sauka ba ajaga han kisa thanga explore khai haine hanine nai tongo hangkai je celebrate khaini rokngai baguri nai rokngai baguri bai khana tini to valentine day hangkai ge sing tabo nongkhola ne rau nai toni blong pa uti kanat kan thana nai mani se ta sajere muni nam so kayang o jaga kisa quarter hangi tongta amono sawi muni ma tongmani tabong ke nongkhor sina kamu sabana o bag namani kabon tui thangsina ta ko thanglo gina tabo ngai tabo ngai ko sung thanglai nai sogoi ka astobol mela o expo mela choli tongkha norong bo phai nai phibadi 14 February ni simi tapsik mo 2 March jora 2 March jora ta gangai tabok nga singoro thangai nai kisa explore phaina ni hablai mani amose dugan se khulok bai ko tam ninga tini no fast bala e ko ro nuk bai khna no ro yang ro dugan kabang ma kotor ma kan khaika but dugan ro nai rok phaibe ko dugan khali ma ko ta tini puilan din bala gangai baksa phaibe ko ta gangai ko singoro kisa guri ui thang nai kha goyang rongo or rongo kwama no uje onko tamsanai children park ungma haino ajagani haino ta gero gangai ko dugan rok ngo phaibe ko gango je koyekta omo dugan khulokjang no ga baro earrings rok nai tongmani gai norok unblock no pasok jora nai tongdi gai tini tam tam ong norok block no pasok jora nai di norok ni bagite kaham kaham tongo video no end jora nai tongdi gango jago kaisa tamsanai churi hai mo nai thok jaka ne nai tongmani kurti rok bai western dress mane sorry ko tamsanai kisa u ithik ko rok bai kurti rok bai kanani hinga traditional look bagi hinga bo perfect ta amte hai rok kanan kurti rok bai bai shu hinga amni bore gaunga ja kaisa earrings nai thok jaka ga bo nanan ni nai tongmani gai boro 180 ni chauta gang tikisa kom khai de man hon chawai nai 170 khaman khai ko bo ani yak ni obunom nawang gang white color kan jak ga white color khai matching khai kanana ne kan mani ko yang dungan nok su khulok baya ko I ko norong no khona ang kanai nai pai khamon pai nai nogo ko bangmon pai tung but angor ketal no khangai te pai nyam sung ka ngam tikan explore ko thagai collection khai pai to no kholai to nakha because dugan no khus khulok baya ko ini se fast bla am bagi hangi to hano ta se Indis Putra sih pertama Indis Putra. Hinkai tabuk ngau jagao buskango no astobal gana no khum phalai tongo ke ba bono sauda ngo nadi ko ekta ke nai to mani thank you for this beautiful gift hinkai tabuk ngke astobal ni thangai nai mane paibai nai tabuk ngkai ko thangai tonglai kha yang ono to lamon gun chini kana bogon thakuro tabuk ngkai taipo kisa ha boi nai
जानानै थांदंनाय मानि इनके नरक नाय दुंदी इनके सगी लायके ताबो इनके सगीने आरो कक सानानि पानसे उनको ता माने गान रक ताम जागब्ला बैकग्राउंड न इनके कॉपीराइट रक फायना होनैने आं कुन कक सालिया जागावबो के इको मनो 50 रुपीस नि कैसा गुलाब पाइति फायु पैकिंग खाइजा खने चिकन सा खाइ हिने उनको 50 ना होता एमने के गुलाब बारसा का 40 पु इनके जगह मेन्यू नाय दंमानि इनके बखानो बफरो भिडियो खलाय दं आं साइज मलिया इनके तिनी वैलेंटाइन ने स्पेशल ने खरो काइसा मेन्यू कताल खाइजा खनका नाय दंमनि का आंबो तामसने स्ट्रॉबेरी नि मोहितो उनको ऑर्डर दोइना खाइसा माने आमुसिनि शक पाइग्रा कदा जों आसो गोबां मातो अर्डार दिलिया तिनी इनके नगबो किसा सेलिब्रेट दङ गेबा इनके को जागा जों मटन नाखा इनके बटर नान नावैनाय आमुसिमी किचा चावे हेगेता इनके नरक नाय तुनि ब्लॉग न पैसा जरा इको चावे फाइका ताबो इनके इको चिनी केक वानो सरप्राइज नहन दङनि बार सरप्राइज इंली आं तिनी डिउटी थांली आंगा वां डिउटी थांगांगा बागिन सिमनो बिनि प्लेनिंग ता आं डिउटी थांगांगा वानो सरप्राइज ना दङमनि गां तिनी थांलिया नों खाय बाहाय के वैलेंटाइन ताम न हन हमजों साल इनके इको दाबो इनके जों केक काट खाइलाई दं लाइका माने कुन प्लेनिंग करे जो जों आमते हाइरो खायनानै कुन वान सुग जाया इनके हाइपनो बस हाउता केक रक थांनाय बर्थडे ओ बां आन बर्थडे ओ सेलिब्रेट खाइलिया ता बर्थडे केक रक रालिया इनके बा वानो साउता केक रक बो काट खाइलिया नों थांनाय बोसोर इनके दाबो माने वैलेंटाइन दियो फनो इनको केक काट खाइरिसिना ननो हिनि बानो हाइनो किसा खाइले मता इनके इको ता खामानो सारि तुनो Valentine Day special. Hai. Non ka sapsila. कैसा लगा आज तुझे थोड़ा बता इनके नंग बाहे मा तो हाथी नी ठीक तो फर्स्ट वैलेंटाइन डे लाइफ नहीं इनके नंग long time नंग अब दे है क्या मांग दे स्पेशल के थांग मानो ते ऐसा पुरो के तेबो कतर के खाले नहीं दे इनके नंग तामो मैसेज रना मुसुंगानी सब्सक्राइबर रोंगो पानी viewers रोंगो जान जा काय जे फनो बिहि बसाइ रोबो तो लाइक के तो फनो किसे मेसा सेलिब्रेट खाले दिका वैलेंटाइन डे बा हमजा लाइमा दिन से इनके बा काय जे तुम काजे तुम पूरा तुम सिला तुम किसे मेसा हाय जीवन में खाले दिका तो तुम हमजा माने long lasting है तो ना बागे है दे बा ओलो पूरा बच्चे में थाम बता ओलो खाय जरा तंग सानी माया खाय मारि या खाय रेगरे तुम नरो खना बिनि मेसेज बो नरंग ताम साका ग्यां काइसा को मन सानम जो बाक्सा बरक दं दो ताबुंनि जेनेरेशन आमते हेचोलि दं होनो बाक्सा बरक दं मा नेगेटिभ थिंकिं मान सुनाय र जे काइजे गेसगां म हाइके माने दंखाय रगो आथार पाथार माने अनेक नेगेटिभ कक सानाय दं ता रिलेटिव्स रगो बो दं आमते हे बाक्सा बाट आबरंनो मेंशन खायनान थाया तामो काइजा खन्दी तामो सिगला हन्दी हामजों मानि काइसा हामजों मानि साबो माने काइजों माबायसिमी बरं मुनिसु माने काइजा गेरेखा बि बसाय इंखा ग बि बखा थानजा करे हिंगे बसाय बे बि हिंनि बखा थानजा करे हिंगे आबो तामो बा हेदबा गोबां म बरक इको ताबुं नुगै दङ न तांनि जेनेरेशन न सलाबुरि काइजा के खादलायो बि बसाय कागलायो अबा हेरक दं बाट जोंखाय काइजों नाय संगो सिन जरा हेगे जों काइजों नाय बाट काइजों मानि काइसा खाबाक्सा खा थानजा हेगे जरा हेगे हानु काइजों नाय आमनो माने आमते हेगे नेगेटिभ रक्ता साबादि इगे जों दं थानाय सिन बेपाराबो नरक आसो केस खायना नाया जरा हेगे जों काइजों नाय गे सिनि खाबाक्सा खा थानजा दंनानै आमसे जतनसलाय क काहाम इगे जों के बबा खगै हुइबो दंया जों सिन बुमा बहाबान दङ गे आमनि बागै नरक आसो सिन बागै चिन्ता खायनाया हाइता कके के लाइबो चिल खाइदि ताइके काहाम गे दंदि केने के नि फेमिलि नि कक केन के साननाया ये जोंनि को खाबाक्सा खा थानजा दंइनो ताबु सुग जरा जों चलिवै माने सपाइकाव जरा अ जागाव हिंगे सिनि रिलेशन बुसुग यार हाइ किसा साइखना नों खरा 6-7 इयर so हिंगे नरक सिनि लव स्टोरी रो खाना मुसुंग मितो हा गाय बा सिनि जों बाहायगे दं आन बग्रा जो
bahai tong ang sabai tong an bakra sumbai tong an buma bai tong boro tong abrong norok sanam saimana musung hangkai norok comment khaidi nongni bagai special kai extra love story mane ani sini personal tam sanai hamjang mani kokrok ngong saikana ron so ngai tini bagam sunang sine bye bye